Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze nshuti n'abakunzi b'ibigana bya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubaramutsa amaro y'Imana kandi tubaha ikaze tugira ko tubashimira. Muri benshi mudahengesha nyakurikirana ibiganiro bicana, ibiganiro caba ibiganiro bigizwe n'ibiyago tumaze iminsi tubashikiriza hamwe n'indirimbo. Muri benshi mwagize cyo bivuga ko tubashimira. Ariko kandi uri mushasha tukwakire cyose ndasabone kugira ngo tuze twame turi kumwe. Ni prote turakingiwe ngarutse kino gice kigizwe n'indirimbo ngarutse ndi kumwe na Wizobi hari inyuma ya kamera, ariko ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Areka muri rusangi dutoreka amaboko tubaramutse tuvuga tuti shalom shalom shalom. Nuko tumaze kuramukanya turabakiriye rero muce mutora gatebe, ariko nje muhaguruke kugira ngo tutazire twese turi kumwe turi mu mwuka umwe. Ndiko ravura ndayerekeza kwandi yani kwa Iva umeze neza Iva? Wahora he twari twarakubuze umaze iminsi tutakubona. Hari n'uwegeza kumena ngo wari urwaye tuvuga tuti misuhuko. Goja Amina, turabakiriye kaze cufata fora rero tuyobore muri kano kanya kahariwe kuhimbaza Imana gutazira.
Mana, imirimo yawe iradutangaza rwose. Iyo tugerageje kuraba imirimo yawe Mana, iradutangaza rwose. Iyo tugerageje kuraba ukuntu tuba tubayeho, ukuntu tugaburira, ukuntu Mana dutunze, birengeye ubwenge bwacu. None turaguhimbaza Mana, tuvuga ati uri mwiza, ntawe uhwanye nawe, ntawe ugereranya nawe Mana. Haleluya, haleluya, haleluya.
Wakuabudiwa Ni Wewe, hakuna mwingine. Turagushimiye ko twabanye neza muri kino gihe cyari guhimbaza gutaza. Tugushimire dushimire Zebit twari kumwe, tugushimire na rugwaruka tugira ko tubike banura tuvuga tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.